Hey, kodwa uyawazi lo mndeni wempi. Umndeni wempi lo kuhlale kuliwa balwa bodwa abasabani. Abasabani kuyaliwa lo mndeni ongafanele wenza umsebenzi. Uma beke benza umsebenzi noma iphathi phela sekuliwe sekuxatshwene sekuke kwagejwana ngokhamba lwesizulu kuchithwa isizulu ubona baba wakhona segeja undodana wakhona ngokhamba. Omunye ubajaha ngeimpondo zembuzi ufuna ukumgwaza uyasha athi wena namhlanje ngiyakuqeda ugijima nezimpondo zembuzi usho ukumqeda ngeimpondo zembuzi omunye uphethe inqina lembuzi kuyajahwana egcekeni kuphele kwamsebenzi lowo omunye usephethe impepho ufuna ukhokhela ngayo izindlu ngiyawushisa lo muzi akuthiwe hey hamba ungaphindi ubuye emzini wami angikufuni nalona omunye naye asheza akhe inhlamba athi vele wena baba wena wabulala uma nathi asikufuni fokofo othola ukuthi kulowo muzi ngisho omakoti bakhona babefike bezogana basebafike bangena impi naye usengena impi make kwathiwa kukhona ubhuti wakho nolwa nomkhwenyana wakho ngamzwe sethi hey ungadlaleli ke ngalapha udlalela ngaseyitshene ezifawu zoqondana nami phela wena la ekhaya ngithi uyasatshwa mina ngikusabi-ke mina ngizokufaka isibhakela wena baba omncane ngisakhalela ngesibhakela kabi bathi bakhuluma osisi bakhona bathi ubhuti lokhuluma kanje kuyathi awuthuleke wena awuthuleka uhamba uye le awunakeza akhe indaba hambisa izingane kumakubo awu kothi hayibo usuka emakhelwane bathi bazolamula kuthiwe foka nina nihambe ngene indaba zemzi yabantu uma kuthiwa umsebenzi omakhelwane bahamba sebexoshwa sekuthiwa nisihambele khona isimo engisafuna ukusilungisa ubhuti wakho nomdala uthi usekhomba ubhuti omunye wakhona athi kunesimo engisafuna ukusilungisa okwabashana kusuke sekubaleke kwacasha phansi kombhedo ngoba kusuke sekuthiwa okokuqala yike into eniyaziyo la ekhaya utshela osisi bakhona nazi ukuzala nje kuphela nazi ukuzala into eyicela le nto ungaze uyiphohloze ngesagile ekhanda nomunye abambe ezakhe ingane eyifake phansi kwamaphinifa nomunye kulukuthi sekuyabalekwa kube yilokho athi uyakhuza uma wakhona kuthiwa uthule wena wadlisa ubaba uyintothololo namhlanje unjena ingoba wamdlisa nobaba wakhona uba intothololo nganizala nganikhulisa ninazintsha senibona ukuthi la emzini wami hey kuyoxatshwana kuyoliwa ayingeneki impi yakhona uthi ukhuza lo akakhuzeki and uma ngabe niyo makholane ningathi niyayilamula ubazonyuka ngani ungeza sekuthiwa nikhulumani-ke nina nikhulumani anihambe nizohangaza lana nizokukhamisa nizodla lenyama le mbuzi besingayihlabeli umphakathi bekuyeyethu njengomndeni uvele uze lo axabana naye esemfakazela athi ifuna ukushawa lezi zinto eziwomakhelwane ziyajwayela lezi zinto kokuqala yizo lezi ezisithakathayo hey uthola ukuthi ngiyakutshela omakoti abafika bezogana la ekhaya utothi nabo sebayingena sebeyimpi umakoti nawo senomshiza wakhe uthola ukuthi kuno-okapo ohlele emabeleni kumakoti athi wena bhuti omncane wena bhuti omncane uyadelela ukuthi wena sebasuka abaphulazi angithi wena wawuhambile uhlelile emahostela yakuxaka impilo yasemahostela usubuyile manje uzolawula la angithi wawuhleli ney'febe lezi kudlisile nidle imali usuyabuya lapha ekhaya uzoshaya umthetho kuthiwa awuthule okokuqala wena uyena wala ekhaya wena ukipitile nomfowethu athi uma ngikipite nomfowenu upho ngikipite nawe yini kunentabani futhi awuzelanga kushaye ubona umakoti ejaha ubhuti egcekeni omakhelwane sebephumile bambile bayabukela hey ngiyakutshela inkinga umuzi idrama yodwa ngakusasa ekuseni basuke sebevusana omunye useyocela ama-tea-bag komunye omunye useyocela imali yedrinki omunye ucela imali yegrandpa ngiyafa ikhanda omunye yena ngithengela idrinki sekuyilokho sebehleli bamnandi sekubuka ama-repeat ey'tori kuyabuza isizulu siphelile athi omnyengane usichithile kuhlekwe lokho kube mnandi khona lokho ukuthi hey ngeke ngabona ukuhamba lidlula lana lungishweba luthi cishe ngaheda ngithi ibhola kuyohlekwa ibhola ulaze lapho wena kwa kodwa kungeke kuphela u2 weeks yoza sekuyaxatshana futhi sekuyajahwana sekuyahutshwana kuyanukwana umuzi okuhlale kunukwana njalo kuwo kuhlale kunukwana njalo wena wabulala u-anti unamangu anti wayevele iphathelwe ushukela wabuye emajalidini evele segule ephethwe ushukela waye ufakwe wena lo shukela wakwamkhotho wamuza ukuthi unoshukela wena uphendula kakhulu awuthi ngikushaya kudonsa ubheseni uyoshweba ngobheseni athi amshaya amshweba ubheseni uyohlala odongeni uyabona obheseni bakudala
ukhethe upoqoka athi ubaba wakhona ngifuna upheseni wami niukhokhe kuthiwa uthule wena kwalo pheseni awuthengwanga wena ongathengwa uma ngemali yempesheni wawukuphi wena unasitsha wena la ekhaya awunasitsha hey ngiyakutshela inkinga yomndeni ngeke ningene manje ngathi ngiyangena bazonithuka baninuke futhi bathi kokuqala la ekhaya sixabana abantu abangashaya inyanga kulandwa inyanga kuthiwe lo mndeni la ekhaya siyaxabana asizama ukuxazulula lenkinga akulandi umuntu landu inyanga ifike la ekhaya iyothi sathi bekikhwama la isibakelisile bahlelise phansi avela athi omunye mina lento enziwa la ngihambisani naye lo baba lo sezohlala la osezela ekhaya osezosebenza owaphi lo baba kuthiwa uthule uyabona ke kwaphuma igama elithi awuthule ebhuti usibani sekusukile inyanga iyophumisa ibaleke iyobe sigijinyisela ikhwama zaya kwabashana kobe sekhambe kuphetha amathambo sekuthi mkhulu nale elinye ithambo lakho lisalile isibaleke inyanga sekuthiwa ishawe make kwabizwa inyanga nongumthandazi nomzango bonke abaphuma sebali ziyatshelana izangoma ngingayi kosebenza kuloya muzi bazonishaya ngoba indaba yakho niqala kahle bafika bahlale nje kuthiwa hayi kufuneka nigeze manje wafuna nigeze avela athi omnye mina ngengigeze mina nalo lona ngimthembi lo angimthembi lo uzocika inhlanhla zami kusuke futhi lokho uma befika emzini womuntu kunomsebenzi kuthiwa bazodla inyama bahamba sebexabene ungabona uma ufika ukhipha inyama wena ngithi omakhelwane kuye kwenzeke kuthiwe makhelwane nali iqatha ke seniyofika ekhaya ke nibilise nanidle sibongile nisizile ubona omunye useza ngapha usezothi mina ngicela ninginike yami ningangihlanganisi nalaba ningangihlanganisi nezitha zami ongenani ngamane ngayidli leyo nyama kusuke futhi lokho baxabanela ngisho emzini yabantu kuxatshanelwe emzini yabantu kuyogoduka sebefukufisana sebexabene sebedubile umndeni wempi kodwa ngakusasa uyothi uyahamba uyobabheka ukuthi kulalwe kanjani ufike sebe right kuyaxoxwa uzube namahloni usabe ngisho kuyibuza into ebiyenzeka izolo sebe right sekuyaxoxwa kusenankinga uma kodwa sebexixizela nama tray mase bezoni kubaba wakhona baguqa phansi uzwe idolo likhala phansi gqi azoni kubabiti kodwa mase kuxatshana uyamthuka mfokofisa angizile mina uzogana wena la ekhaya ngazogana indodana yakho mina ngakushafa futhi mina wena baba ngikusabi mina wena baba mina baba mina ngayifikela mina la ku